Pemirsa, Krama Bali akesane meswagina ring sektor informal saihang sarang sektor formal. Anutin saking data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, wilanganyane munggah ring 50,3% sane meswagina ring sektor informal. Anutin saking kewentenan ring lapangan, kauningin akean selapa karyan ring Bali ngelimbag ring sektor informal. Selanturnya nih sektor formal kauningin akidik ring bulan Februari Krama Bali ake sanim karya ring sektor informal kauningin 50,3% langkungan saking pemikarya ring sektor formal sangkaning kewentenan ring struktur ekonomi. Ekonomi Bali selain saking pariwisata mewah jasa, akean niaga yang salah pekaryan ring sektor informal sayang sarang sektor formal sekadi hotel mewah villa, penyokongnya nih akean ring sektor informal. Lianan punike pikayunan kramane antuk mau karya kantun akean ring sektor formal mawinan janten ngicenin kahanan sane pasti ke indik pemikarya. Nanging ring tengahin penglimbak ekonomi ngawinang sela pekaryan ring sektor informal dahat ageng sane ngawinang kramane akean sane meswagina ring sektor informal. Struktur ekonomi kita yang menyebabkan. Ekonomi kita kan based on pariwisata, jasa, yang mana ketersediaan lapangan kerja itu sebenarnya lebih banyak yang informal banding formal. Kalau formal ini kan di hotel di mana, tapi pendukungnya ini kan lebih banyak yang informal. Itu kenapa 50,43% kita bekerja di informal. Yana Bali TV.